In the previous lesson, we talked about present simple and present continuous. And in this lesson, we will talk about present perfect. دم باش. دوانا بوريدا ما بحثي نبوري صادة ونبوري بردوام كر. ودفيوان دا ام دي بحثي نبوري تمام كين. We use the present perfect to describe an action that happened at an unspecified time in the past. ام نبوري تمام کار دینین دمی ام بحثی کاره که بورید کن که هاد بیت انجام دان دمه که ندیار دا. The keywords for this topic are as follows. نشان وی بابتی اوانه. During, دماوه. For, بوماوه. Since, ج. Already, بری نوکه. Recently, و دماهیه. Just, نوکه. Never, چجارانه. Ever, جارکش جارا. Yet, هشتا. Now we have a general rule for present perfect. نكما يساق قشتيا هاي بو نبوريه تمام أو جيب في شكلية. Subject بكر plus has or has on have plus past participle أنكو PP plus complement أنكو تمام كنا رستيا. And this is for positive. أفا برستيت area. أجر ما فيها أم فيرستيب كينا نري ده في شكلية بدن. Subject بكر plus has on have plus not plus past participle انكو PP plus complement انكو تمام كرنا رستي أفا نريبو اگر ما فيو بكينا interrogative انكو برسياري دب في رنگي بدن has or have داينا بداية رستي plus subject plus PP plus complement and at the end we put a question mark دمايكي همي رستت برسياري ام نشانا برسياري دانين. And if you want to change it to WH question, أجر ما فيها بجورين كينا WH question دبفي رنگ خارج بدن WH question plus has or have plus subject plus PP plus complement and at the end we have a question mark. دماغي كرسته ما نشانة برسيارية هاي. For example, the example is he has finished his homework. أوي كارخو يبدو ماهي كيناي. وكبرنو كما قلتي قال قطابيا. نبوریه تمام کاری که بوریه یه هاتی انجام دان بس دمه که ندیار کریده. اوی he has finished his homework. اوی کار خو آنکو ارکی خوی مال یبدو ماهی کنای برنو که یبدو ماهی کنای بس ام نزاین کد کش وقتی دا بالضبط. Now let's write this example on the board and analyze it. داوی نمونه السر بوردی بنویسین و شروع وکین. کینه negative نره، کینه بسیاری interrogative، هر وصف کینه WH question. Let's do it. So this is our example of a نمونه. He has finished his homework. أبي أركي خوي مال يبدو مهيكيناي. The second called the فيها سيرش دنيانا. ما هي he subject has كاري هاري كار. ما قلت بشتي بكاري on has on have دتن. توانت بريدا ما قلت بو كان جدي has إذن وكان جدي have إذن. چونكو بكر يتاكا هي لازمه هست كلمتن فإذا أفا كاري هاري كار finished بشتيجي ما PP دوتن finished أفا PP أم تشاول زاين شكو ما إيديا هاي طبعا وديف دا ما compliment يا هاي أفا his homework أفا compliment أفا برستت أري positive. اگر ما بفتن ام ورسته بکینه نری دی فیاسای ام ده چکین ام ده رسته وکیوه ده این نخاره بز چکین ده not داینا دیف پشتی هست. Okay, let's write it. He has not finished his homework. ما تشكر قال قطابيان ما بس not دانا بشتي has امشين بيجين hasn't also. Okay, so has not انجي hasn't او يدرسته أفا بو negative. اگر ما فتن ام افيرستي كاينه برسياري دي فياسا ام دي چكين ام دي بس has إن برايكا بكاري دي في شوي بدن. ما تشكر قال قطابيان ما بس has اینا برای که
بکری بو رستکا پرسیاری. Has he finished his homework? So this is interrogative. Now, if we want to change it to WH question, اگر ما بدنا ام في step كينا بشوي WH question ام دتش كين تبي شكلي بدن. When has he finished his homework? كان جي أوي أركي خوي مال دموهي كناية. أفجي وكما قلتي WH question. We have a different rule for already, recently, just, and never. دمما إيش فون نشانة هبدن قال بابت نبورية تمام already, أنجي recently, on just, on never. أم دفي يصايب كارينين. أو جي أوي. Subject بكر plus has or have, has أنجي have plus already, أنجي recently, on just, on never. ديفدا plus past participle أنكو PP plus complement أنكو تمام كنارستي. اف يسايا أنجي اف pay و اف نشانه بس بو رستيت أريدتن. جا رستيت نريو يتبسياري چي جانايدن. بونمونه. For example, I have already put the trash out. من برینو که گلیش آنجی بیسادی یا در خستیش دروا. We have the following rule for yet. دم ما yet هبتن قال بابت نبوریه تمام آنکو present perfect ام دوی یاسای بکاربینین. آنجی وان هر دو یاسای بکارینین. The first one یا ایکی subject بکر plus has or have plus not plus past participle plus complement تمام کنارسته plus yet کو yet همی قبل دمای کارسته دادن اوه بورستید نگاتیف اوکی جبیه نکن گره خطابیه تمام yet هبتن آن رستاده نگاتیف بتن نری بتن یا انجی دی بسیاری بتن اینکه تروگاتیف بتن یا سا دوی یا yet دی برای که ام دی has آنجی have دانین plus subject بکر plus past participle plus complement ممکن نرسله at the end we put yet ودماهی که don't forget چون که رستا بسیاریه ام دی نشانه بسیاری دانی okay for example the train hasn't arrived yet قطار آنگو شمندفر هشتا نگهشتیه اوه بو نری اگر بسیاری بدن has the train arrived yet ما شمندفر گهشتیه Finally, we use the following rule for ever. دماهی که سبو اورو که ام وی یاسای ام دبکارینیم بو دم ever هبدن. یاسای جی اوه has آنجی have البرایی کرسته plus subject بکر plus ever جارکش جارا plus past participle آنکو PP plus complement تمام کنارسته at the end we put a question mark. Ever گلی قطابیا چجاش بینه که ever همی گواد گرستید بسیاری دیدن. For example, has the sun ever not risen? ما جارکش جارا چه بوه کوروش نهلاتی؟ Now it's time to talk about wizardry questions. We will talk about two wizardry questions. Both of them came in 2015. نكدم هاد قلق طبيان. أم بحسي عندك بسيارة وزاري بكين. دي بحسي دواكين أفريكا كو هردو بتصال 2015 هادين. يا إيكي. This local company dash Dr. Sirwan the new manager. The options are has made just, B has just made, C have just made, and D is made just. Now let's write the example or this question on the board and analyze it. Dave بسیار سر board بنویسین و شروع بگین. So this is our question or example. This local company dash Dr. Sirwan the new manager. Okay. ام ده چه وزاین اما کیش بابده؟ گلی قطابیان جبیر نکه همی گاوا تو دل نشانه گری. Okay. Keyword آنکو دل نشانه گری. ناف رسته دا ما چه نشانینن؟ ام ده سکن ناف آپشنا دا ما نشانه که هی. نشانه ما چه؟ Just. همیاد و جاستی هادی معنوی از زانم جاست گل کیش بابتی هیا جاست یل گل بابت نبوری تمام آنکو present perfect وقتی من زانی که بابت چه از رأسا لازم
یاسای خوبم وسن یاسا مشت بیشتن subject plus has have plus just plus pp plus complement هذا ياسا منه بس رستيجيا آرية دي في ياسا جدا دام درابين سحكيني subject ما تشيم subject this local company أفهمي subject ده اوكي من شد فيت فيري من has و have فيتن ومن just فيتن ومن pp فيتن فإذا من إكش فانات فيتن كو has on have هابيتن بشتينجي just بشتينجي pp بس كيش واد يدرس بتن has on have أساس كمان subjectي سكمان بكري خو بكري من أجر talk بتن as دي has وركرم أجر بكري من كو بتن plural بتن as دي have وركرم this local company كومبانية شركة إيكا فإذا as دي has وركرم من شش فيريد فيتن من أوليكا has فيتن بشتينجي من just فيتن وبشتينجي من pp فيتن pp فيري ما هاتيا ميديا هاتي همي pp نال فيري يدرسته معناه بس order بس ترتيبه يدرس مت فيتن has كش وانا أوليكا has هاتيا يا إيكي ويا دوي أوليكا has هاتين يا سي have يا هاتي have معناه فيتن چونكو بكره من تاكا فإذا اسماش بدايته از دفي لادم بيشتينجي يا دي من ايزي هاتي ايز جي من ابدن چكو ايز بوريه نبوريه ساده يعني من اوجي نابتن افجي يا خلده يعني هاز و هاف فيري نهاتي فايدا نبابته من اول نكاسا كما اي ام بي has made just ما قلتي ما has فيتن بيشتينجي just بيشتينجي بي بي has بيشتينجي just نهاتي الفيري فيري هاتي يعني بي بي هاتي باش جاستي هاتي معناه اوج يا خلده یا دو ماهی که has just made اول دیف یا سامت چیتن has just made اول یا درسته دال بریم بسیم has just made رستماده في شکل بتن this local company has just made Dr. Sirwan the new manager اول کمپانیا نافخویی دکتر سیروان کرا ریوبرینی. The next wizard question, which also came on 2015. بسیار وزاری دوی کو اوجی هر 2015 هاد بو ویرنگیه. Dash you ever dash on TV. A. The options are A. Had, were. B. Have been. C. Have, being. D. Were, have. Now let's write the example as usual on the board and analyze it. وکی هر جار دا و بسیاری جسر بردی بمسین وش رو بگین. So this is our example, dash you ever dash on TV question mark, and these are the options. وکی برنو کما گودیم, as we said before. بری که همه تشتا تو دل نشانی کردی، اوکی؟ کلی خطابیان. اولی که تو دل نشانی کردی، پیشتینگه تو دیاسای بخونه وسی، چون یاسا دویدن توش برگی. اگر که یاسای تین، تکلا بابت تین، تو کنفیوز نبی، تو مرتبط نبی، تو لازمه یاسا بهنیوش برگی. فایدن یا اینکه دل نشانی کردی، یا دوی دیاسا خونه وسی، و یا سیه دب سنایی کردن. رأساً دی سحکهی که کشوانا سر یاسای تطبیق بدن، دی بسیارت حل بدن. یا نشانه کیشکه نشانه بوی بابتی ever. اول نشانه تا ever دید معنای اول بابت نبوری تمامه و تو زانی ever جی همی جواد گل رستت پرسیاری دیدن. فایدن تو درابی چکی یا ایکه مگوتی نشان مدید یا دوی ام دیاسای نبسین. یاسا شد بشته has on جی have plus subject plus ever plus pp plus complement. و دومایی که نشانه بسیاری. So this is our rule. اوه یاسا همه. در سحکینی که سرکیش کجوانا تطبیق بدن. اوکی؟ فایدن has and have ملویرد بدن معاونینه. فایدن اکشوانا مدوید. یا دوی subject. کان subject you is the subject. بشتینگه ever یا هاتی. بشتینگه pp جی معنی ملویری has on have دویدن و الویری جی من pp دویدن.
دەسەحکێنێ کیشکە جوانە درستە. ئۆکێ؟ بەس بەری هینگێ هەز ئەم دەداین ئان هاف دەدانین جارێکادی بەلنوکەمە شەرح کرد بوو گەلی یو هەمی گاوا هاف دەدەن. یو حساب کە پلوراڵە ئانگۆ کویە هەمی گاوا هاف دەدەن. فەئیدەن ما هاف دەدەن پشتینگێ ما پیپی دەدەن. دەسەحکێنێ. یا ئیکێ هاد یا هادی. هاد بابەتێ بوری تمامە. اوكي past perfect فاذا اوا يا خلطه او ديلاده يا دوله have يا هادي have مدویدن بشتینگه بین یا هادی اوا پی پیه معناوی اوا یا درسته بس ام ورنا راستین سکنی بلکی برسوگا باشتر هبیدن یا دیودا have یا هادی درسته have دیفیاسای بشتینگه بینگ یا هادی بینگ نبوری بردوامه present continuous فاذا اوا جی خلطه دو ماهی که where یا هاتی ما گویی ما where نبود ما have دویدن پشتینگه have یا هاتی اوجی یا خلطه ایدن بر سوا درست دبته have و پشتینگه بن فایدن have دیفیاسای پشتینگه پی پی هر دیفیاسای بر سوا درسته have you ever been on TV so have you ever been on TV جارکش جارا تو چوه سر تلفزیونی آنجی تو تلفزیون دو درکتی یا نه This is the end of today's lesson. I'll see you again in the next lesson. قالي قطابيان ام جيشنا دماهية وانا افرو حتى وانا كادي قدت قلعوا بيت